Vaš organizam je u dobrom stanju. U osnovi vi ste zdravi. Međutim, zdravlje vam je ipak ugroženo ubrzanim delovanjem jednog parazita koji je počeo da vaš organizam prilagođava sopstvenim potrebama. Vaše ćelije taj parazit podređuje sebi. U vašem telu se dešavaju periodične promene. Ali ovaj parazit se i tome prilagodio. Prodire u sve vaše pore. Što se više razmnožava, više vam ugrožava organizam, menjajući ga na vrlo agresivan način. Telo vam se neprestano brani, ali to je uzaludno. Na izgled, samo je pitanje vremena kada će vas potpuno razoriti. Ipak, dobra vest je da je ovaj parazit sklon samouništenju. Kada dostigne određeni stadijum razvoja, sam će sebe istrebiti. Ako međutim neki i preostane, to će biti znak da se prilagodio novim uslovima, životu u harmoniji sa vama.